Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoşku birayim birumet kesiku ve sohbete gudarideki selav ve rez ve hürmet jibonave. Emi irojuvara basa çar ayetin despeki yen Sure-i Hucurat bikin. Sure Hucurat li Medine daketi te gotin de sala nehi hicri da daketi. Hucurat te mana çen ode. Em bi hücre kurmaca me khalde bi hücre yani hücre fakira te gotini. Evci ku faqih li ders u tedrisat digirin kurmancı vardı ve jile hücre gotineka arabiye. Ji ode ki yarate gotini hücre. Ji çen oda rate gotini Hucurat. Beja jmala peygamber ra te gotine be çen mala peygamber ji çen oda pek daha jwara gotine jwara te gotine Hucurat. Ev sure hanena basa ahlaqu şewe uslube ahaftana me sahkarnu dan ustandana me levu tevgare me ya lehember khodi o peygamberi widika. Eva khamlu zinedeki dede em bi helwesta me de levu tevgare me de zamane me de em bejin ahlaq me de em cevab khadira bedin bistinin em cevab peygambera bedin bistinin em cevab on godari bike em cevab gava lijiku qala khadi peygamber te kirne em cevab dikarin helwesta ka insani helwesta ka mirovi biriz u hürmet bistinin. Pişti ku ahlak-ı Khudi Teala bahsa ahlak-ı insana lehember Khudi peygamber bahsa vidike pişti vica bahsa ahlak-ı be insana lehember hev insan devel lehember hev biçişi ve uslubi behevra bide bistine çeva behevra muamele bike merud karı beveje ev Sure Hucurat çareseriya perskireken civaki peşkeşe medike de civaki de han perskiriz derdike ve han perskerek hene duata peygamber de jebu hatta iroj heye o hatta kıyamete ve devam bike Khudi Teala jibo ko van perskereken civaki ednabera malbete şahsa milletan da çareser bike Khudi Teala jiviyara reo rebazeka ilahi daniyim o dve emji lugora ve tev bigerin em kareben perskereki xwe çareser bikin wekî mirova wekî insana wekî mümina wekî musulmana bi hevra bijîn. Khudi Teala Bismillahirrahmanirrahim wiha baz dikin. Dibe ya eyyuhellezîne âmenû la tuqaddimu beyne yedeyillâhi ve resûlihi ve tequllâhe innallâhe semî'un alim. Dibe gaba Khudi Teala dibe ya eyyuhellezîne âmenû divir da hitap ji mümina re. Ey ev kesik ve iman aniyati. Ey ev kesik ve baweri aniyati. Ev kesik hum Khudi bawer bunun hun ketinin bin emniyeta emru fermanı Khudi Teala. Dibe la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve resulih hun nekevin peşya Khudi u peygamberi wi. Me Khudi Teala ne diti? Ashabiya ji ne ditiye? Le gava basa Khudi peygamber te kirne. Peygamber aleyhissalatu vesselam Resul-i Ekrem berdevki Khudi bu. Resul-i Khudi bu tamamı vahya ku Khudi Teala emru fermanı Khudi Teala jimara dani tebliğ dikir jimara digu. Gava Khudi qise dikir gava peygamber qise dikir liser navi Khudi qise dikir. Lawra vahya ku Khudi Teala peygamber şandi ev vahye yek dukhwan jimara digu ashabira digu. Vecad verda Khudi Teala uslubu şevu levu tevgeri ashabiya devir rasu durust bike ku nekev peşa Khudi peygamber. Yani gava bahsa Khudi tekirine gava peygamber aleyhissalatu vesselam jumara vahya Khudi dukhine gava bahsa peygamber Khudi Teala dike bahsa ahkam Khudi dike bahsa kanuna Khudi dike bahsa nizam Khudi dike devir nav ashabi ki gotine khwa peşe Khudi beveje nav peşe Khudi tevgere nav fikr ve efkar ve levu tevgere khwa tek peşe Khudi u Resulevi de demam ma iro da şu ashabiya Khudi ne diti meji ne diti le ashabiya peygamber diti bu em ana peygamber jinavinin em ve ayeti bin roja iro nav em kese ve em musulmanın em berya Khudi peygamber gotine ki bevi eğer de mejareki da
امر خدای آیت محکم هبه حدیث پیغمبر علیه الصلاه و السلام ای صحیح هبه دوی مسلمان پیشگاه و هر دو هاتن میدانه و اکیدن تمام فکر و افکار دینا گره بیدنگ بمینه یک ایدو داجی دوی گره لو جواتو سمینر و ام بی کمبونی کو بحثا خود پیغمبر تی گتن تی کرنه آیت خود تی خواندنی حدیث پیغمبر تی خواندنی بحثا وعظ و نصیحت خود تی کرنه دویجه ام نکه پیشوان ام گوتنی خوا فکری خوا نک پیشا فکر گوتنی وان ام کتابی سیده خوا نک پیشا قرآنه پیشا گوتنا ام گوتنی سیده و شیخ و استاد خوا نک پیشا گوتنا خود تعالی پراکتیکی دا دوانا جکشن جماعت و طریقات بپرسد تو ببیجه هون جشیغی خواه زیادترش پیغمبر حزکت و سمه حشا تو جکشن جماعت و جواتی را ببیجه کتیوی و ای سیده و استادی و شیغی و نویسی هم دکن پیشا قرآن هم دل قرآن دا وان دخولین و سمه حشا yani teori da ya kabul nakin led praktiki da jisedi set kitabi seyday wan u şeyh u ustad yan beri Kur'an te xwandini çimki Kur'an jibo sevap dixwinin jibo xeyri qazanç dixwinin dini xwe ji kitabi seyda u şeyh xwe hindve beje xwe tala diveje nave peşya xwedê hûn gotin bivêje hûn tebigerin hûn tişkî tek peşa Xwedê Teala eya hûn dîn li gora Xwedê gotî hîn bive wê şeğê ew dîn wedgîn hedefa wê lê gava na hûn dîn ne li gora Xwedê bive hûn li gora heva û hewesiya nefsa xwe û şêx û sêde û cemaat û em bive hesasiyetê terîqet û cemaat û welat û serok û serwerê xwe hûn dîn hîn bive wê şeğê ew ne dînê Xwedê Tealayê wê şeğê wê ew kirin pêşayê Xwedê Teala ji berî Xwedê Teala divêje la tuqeddimû gelî Müslümana beyne yedeyillâhi ve resûlihi hûn nekevin pêşa Xwedê pêxember hûn kitêbê sêdeyê xwe hûn gotinê sêdeyê xwe hûn gotinê mezhebê xwe hûn gotinê serok û serwerê xwe hûn qanûn û nîzamê welatê xwe hûn tiştekî nek pêşayê Xwedê Teala qanûn Xwedê daniye hukm Xwedê daniye divê tu li pey Xwedê here tu li gora Xwedê Müslüman be ne li gora bercewendî û menfietê xwe siyasî û ekonî û millî û welat û bayraq û nizanim şi nexêr piştî berî her tiştî gotinê Xwedê Teala tê eva uslûbekî ye xemn û zînetekî Xwedê Teala dixwaze bidin min ku gava behsa Xwedê pêxember hat girtinê divê av li çê mokaniya raweste gava gotina Xwedê pêxember got ser her tiştî ra ser her tiştî rayê îdî lê lakin nizanim şi wî wiha ku wiha lê wiha em tişta tunê ayetê Xwedê muhkem hebû hedîsa pêxember a sehih a ku ne ortaya Qur'anê de tu muxalefetekî tune be gava hat gotinê divê tu gotina wana bikin ava exlaqê me Müslümanayê hele wisa Xwedê Teala dibêje ya eyyuhellezîne âmenû la terfe'û eswâtekum fewqa sewtin nebiyyi ve la tejherû lehu bil qawli كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دبي أي قالي و إيمان عني هاتين قالي كسي كوا باور عندي قالي كسي باور مند لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دنجي خواج دنجي بيغمبر بلنتر نكا هون الجباتين الجماعتين قالي أصحابيا قابا بيغمبر رسول أكرم صلى الله عليه وسلم جوارات آيات القرآن دخونا فرمان خود دخوینه ام به وحی تبلیغ دکه ناو دنگی و دسری پیغمبر بکوه و دنگی و تم بینه پیغمبر رابه ناو دنگی و جی پیغمبر بلندتر بدوی جماعت دا ولا تجهروا لهم بالقول كجهر بعضكم لبعض چا قسمك و بقسمك ورا قصدك اي احمد محمد علي ولي ونشاب هورا قصدك بوي شكل پیغمبر قصه نکن رسول خود محمد عليه الصلاة والسلام رسول أكرم نبي أمي وصار بوي شكلك بريزو احترام بق بيخمبر قصابك نكو أم بي أي محمد أحمد محمد واقوتي هن إنسان دبي محمد واقوتي محمد واقربو نزار محمد واش مروكي باش بو مروكي عقل من بو هروكي محمد هوالوي عسكري به هروكي هوالوي كار به ور بريز بحرمتي بحثا بيخمبر دك نخير Xwedê Teala dibêje ne dengê xwarse dengê pêxember bixînin û ne jî hûn çawa bi Elî Welî û Ehmed re qise dikin wisa wan re qise bikin bi pêxember re qise bikin bê ey Resûlê Xwedê ey Nebiyê Xwedê Muhammed aleyhissalatu vesselam bi rêz bi hurmet navê bibêjin
هر وسا ایرو پیغمبر علیه السلام تو نه توی ببیجه آنا پیغمبر علیه السلام تو نه اوایتا بکیج بو ملت و وقتی هاتی گوتن ای گل با پیغمبر د جواتا پیغمبر د جوین پیغمبر د کومون پیغمبر دا حاضر بود ایرو اوایتا هناج مرا بیاد ویجه او جوین و جواتی کوم او وعز او مزگفتو ام بویجن کومبینی کو ته دا بحث خود پیغمبر ته گوتن ته کرنه آیت خود ته خواندن او بحث پیغمبر ته کرنه نا و دوی جواته دا هون دنگی خوب سر دنگی وی کسی کو بحث خود پیغمبر دکه هنگ انسان هم پر بقراتی پر بفخر پر بتکبر پر پوز بلندی هر وکی ام به علم دنیا تقلو مخلو کربه ام به دنگی خواب بلند که وسا بقرف بتناس تشتا پرز دکه ابدا دوی نه اخلاق مسلمانه مسلمان دوی بریز به بحرمت به قوا بحث خود پیغمبر هات کرنی بریز به حرمت پرسا جه بکه جه بیرا قصه بکه کو خود تعالی چا خواستی اخلاق ما به تکوز بکه دوی امجی اخلاق خوا لگورا فرمان خود تکوز بکه ام لگورا اخلاق خود دین هین بوه ام دین لگورا خود هین بوه نکو ام دین لگورا خود بگو هرینه گاوا ام دین خود لگورا خود گوتی تو هین بوه تو تم آسی سرکبتی تم تو به لگا تو دین خود لگورا هوا حواس نفسی خود کرتو پانو بکه کن بکه شیروه بکه لگورا آوا خود ام بوه لگورا جیان خود دین شیروه بکو تک بن خدمتا بیرو باری خواه ام بوی نفسی و چغه هری سن سرکفتی تویه و هری ام بوی خزرار دکه تویه دویجه ان تحبت اعمالكم وانتم لا تشعرون دما هم قرباله بکن دما هم دنگی خواسته دنگی پیغمبر بخینه دما هم قراتو بفخر قصه بکن و چوا بوه و ام بویجن عملی و پوشو بهتال بوه و های وجه تنهی yani diğer ki hun İslami hindeve, diğer ki hun Kur'an'ı hindeve, diğer ki hun tervazun neshada gudari deke, o jbo ki hun hember gohtene khodi peygamber berezi bi hürmeti deke, fe'lu ameli ve dikare, puşu betal bebe, beja de cemaate ku basa khodi hat karne, de cemaate ku basa peygamber hat karne, ve berez bi hürmet be çava khodi taala goti, çava khodi taala ام به سینور دای بر زمان ما چوا تو خوب دای اخلاق ما چوا خملو خزانه که خملو زینت دای اخلاق ما دوی ام بوی آوای لهمبر ام به آیت خودی او پیغمبر علیه السلام به حرمت من بریز بن خود تعالی دویجه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم دبي بيغمان أو كسي كل باب بيخمن عليه الصلاة والسلام دنجي خو نزم بك بحرمته برزو بحرمت أم بيخمر جو ضاري بك أجي أو كسي كو دما كو جوات كده بس خود بيخمر تك كرني كو وقت دما ما إيرو برزو بحرمت برسك بك أجي تشك حوالي خارا كو دنجي كي نزم بك دنجي بس دنجي كسي كو أم بي وعظ ده نصیحت داد که آیت خدا دخونه گودن گیب سر وینه کبم کسی و خدا تعالی قلبی وان به تقوا امتحان دکه هر تشتکی امتحانوی هیه یعنی اف دنیا امتحانیه اف جبو قلبی انسانا تقوا دار گرو ده قلبی کسی ده تقوا داری هیه تونه گوا خدا تعالی اف بشتی گوان هر دو آیت پیشی هات خواندنه و آیت اساسیه دما خدا تعالی بعض دکه دوی ویجا گوا هون لگورا کو خدا گوت هون نکه پیش خود پیغمبر هون دنگی خواسته دنگی پیغمبر نخینه پشتی هون دنگی خود دا بخینه اف جبو دلوه امتحانه اگر هون بخوازن به امتحان قزنج بکن دوی هون دنگی خواهش دنگی پیغمبر که امتر بکن او جواتو کومکو باسا خود پیغمبر تکون دنگی و تکوتن باز او جوات تکو باسا خود پیغمبر تک کرن دنگی خواه که مکن نظم بکن و چاقه خواهد دوی چه و چاقه لهم مغفرتون جوان را مغفرت هي ام بي خدای تعالی گونی و ورد شيره و اجر عظیم جوارا خیره که مزنه یعنی دبکو پیشیده هنه گونه کربه هنه خرطی کربه هنه شاشتی کربه پشتی کو گوا دین خود فیر بو هیم بو گوا بحث خود پیغمبر هاد کرن دنگی خود نظم بکه و برز بو حرمت گوداری بکه نکه پیش خود پیغمبر و پیش خود پیغمبر گوتنا نویجه گوا خود پیغمبر ده حق مجاره که ده بریاره که ده به
Tu bi öyle ezha dibêje, mezhebê muha dibe, şêxê muha got, seydê muha got, nizanim miçik evana tiştê puşu beredayne, wê şaxê eğer wê şaxê insanê ku li gora Xwedê pêxember te bigere, xêrekî mezin ji wan re heye. Lê kesê ku her dîsa di civakê ku di civatê ku behsa Xwedê pêxember tê kirin dengê xwe bilind bike, bi quretî, bi fexir, bi kîbir, her wekî bê علم دنیا تقل و مقل و کرده به شکلی که بسا هم به انسانی که بحث خود پیغمبر که پر خطابه بکه او کسانه هم بویژن هم امتحانی ونداد که او اجر و مکافات خود بعض که جراتونه جوی تشتی هانینا تفهم کردن حتی بدره دوی مسلمان نابه پیش خود پیغمبر تشتکی ببیجه ایا خود پیغمبر تشتی گوته به مذهب تو نکار به مذهب ما گویی، تو نکار به سیده ما گویی، تو نکار به استاد ما گویی، تو نکار به شیخ ما گویی. اگر گوتنی استاد و شیخ و مذهب و طریقت ده لدجی آیت خودی و سنت پیغمبر به و شیخ تو قدر و قیمت که جوان گوتنی ترا نای، وان گوتنی وارا ناوه، جوی کتی وارا تونه، هر روز دوی هم کتی سیده خوا شیخ خوا نک پیش قرآنی، نک پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خدا تعالی دوباره دویجه این الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أب آيات عننا ده سبب نزول في سورة. ده وقت عربستان دما جنبو أم بفي دبو هاوي دبو جرم هاوي وقت نيفروي جرا دقوتن قيلولة يعني عادتك عربو قاوا دبو نيفرو جرا وقت قيلولة هاد قوتني عرب قلت كلمة خوا جرب بلقي خدار دخسن رادزان يعني استراحة ذكرن ولاتي جارن بو بشتي خباتي أم بزحمتك مازن دكشاندن دبو نيفرو دهات مرة خراد كتن دوي أسنايدا قبيلة بني تيميمية قسمة كي أم بدوي هاتن دورة مالا پیغمبر وكر قربالخ غازي كري محمد در كيف ام هاتن ام وستيان كا قوتني وانشي ام باش نزان ام بسر تقديرك قصة كري بپیغمبر عاجز كري بو شكل قصة كري ای محمد در که و اماتن پیمانی بینوره گرم فلان تمشی ور دنگی خو بلند کرن خدا تعالی دویج یا محمد اوی کو هاتن لپشتا اودته ساکرن قربالخ پر ریوان انسان بی عقلن عقل خواب کارنن لو انسان مدنیت ندیتن تدریسات عرب اسلامی ندیتن تدریبات دینی ندیتن هایش فرمان خدا تون هایش فرمان پیغمبر تون ام به انسان بدوی نجبروی هاتن قصا کرن قربالخ وان عقل خواب کار نانه یعنی افشته به معنی کو جبو کو مرو عقل خواب کار بینه دوی تدریسات و تعلیم کی تربیه کی پرورده کی دینی هبه کو مرو بزن رو عقل خواب کو چی وقت بچای بکارتنته جا خدا تعالی دوی اوی کو هاتن تو عاجز کرن کنه قره بالغ پشتا اودته جوان قبیله بنی تیمیمیه پریوان دوی عقل خواب کار ندان انسان ام بی مدنی نبو دبن تعلیم و تربیه دینه درباس نبو انسان بی عقل بو ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. دبي يا رسول من أير قبيلة بني تيمية قابا هاتن دورا مالته بسكنا صبر بكرنا حتى تبخب شباوان حتى تخرج إليهم تبخب شباوان نكرا قرا بالغ صبر بكرة بسكنا أري هاتو زحمتي دي تبو وسيابو مالا ونافا لهناك دين صبر بكرة کو استعداد خلاص بود تو در کتاب تو خوب شبوان دجوارا چهتر با قنشتر با باشتر با لی والله غفور الرحیم دوی تو بزانه به خدای غفور الرحیم یا رسول من تمام وانا خطا کردن شاشتی کردن تو عاجز کردن که قره بالغ ام بی بدوی بون لی خدای تعالی دیسا غفور الرحیم خدای تعالی سال وانا بهره تو جی وانا ببره تو جی قصور وانا میزنه که لوانا ببره اب هر چهار آیت هاننا خمن و زینت کی خملو خیزه کی ام به اخلاق خملو خیزه کی خملو زینت کی داد اخلاق ما دوی اسلوب ما گوا باسا خودت کرن چبه گوا باسا پیغمبر کرن چبه گوا باسا دین اسلام کرن چبه او دویج ام تشتکی قانون و نظام و سیستم کا بشری نک پیش خود تعالی حکم داخستی قانون خود تعالی اف قرآن پیروز وحكم مجرد ده
حکم me anayasa me nizama me ev jibili vi Müslüman mümin dibi tu kanuneki din kabul neke ve ev kanun el berjevdi milliyet xwat gerim el berjevdi parti xwat gerim el berjevdi cemaat xwat gerim el berjevdi tariqat xwat gerim na eğer ev tiştê ku tu baz dike de çerçeve yasa ve Kur'an'ı da bu nur ala nur li ev tiştê ku tu baz dike ne de çerçeve yasa ve Kur'an'ı da bu jbo demek ki partiya te cemaat te tariqat te tu emri xwedê bin pê dike tawiz de ew tu carî ne qebul kir ne axlaqê Müslümanê heta jareke din bî min di xêrî xweşê da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.